Ibihe byiza kanizere ko umeze neza cyane nizera ko ibihe byawe bikomeje kugenda bimera neza cyane ndaje ngo tuganire ku mukino ukomeye umukino ugiye guhuza ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya Bugesera ikipe ya Bugesera yakaniye ariko kandi ikipe ya Rayon Sports nayo irashaka kuba yatsinda uyu mukino noneho ikazareba uko bizagenda ku mukino wa nyuma uzayihuza n'ikipe ya Kiyovu Sport ni umukino ukomeye ni umukino usobanuye byinshi kuri sezo y'ikipe ya Rayon Sports by'umwihariko kureba niba yazasohokera u Rwanda mu mikino ya CAF Confederation Cup nyuma yuko inaniwe gutwara igikombe cy'amahoro itsinda ikipe ya APR FC ikaza gutsindwa n'ikipe ya APR FC kuri penalty byatumye ikipe ya Rayon Sports imibare ihinduka Brazil ihinduka zerekeza mu kuba bashaka umwanya wa kabiri wa shampiyona kugira ngo bazizere gusohoka umwaka utaha ikipe ya Rayon Sports yiteguye cyane ni ikipe ya Rayon Sports ishaka kuba yakora byinshi ari nacyo kintu ngiye kuza tuganire gusa nawe turaza kwibanda kuri uyu mukino ugiye guhuza ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya Bugesera tuze kurebera naye makuru ari mu makipe yombi ikipe ya Bugesera imaze icyumweru iri muri camp yo bihagaze bite byose uraza kubyumvira hamwe muri iki kiganiro manza nguhereza ikaze nizera ko wamaze kuba wakora subscribe ndetse nawe utarayikora kwayikora none aha niba ari n'ubwa mbere wibuke no kuba wakanda kunzogera kugira ngo ujye uba mu ba mbere ibiganiro byacu bigeraho neza gatanu kuri gatanu ni umukino ukomeye ni umukino ikipe ya Rayon Sports igiye gukina yagaruye umwe mu bakinnyi bayo ngenderwaho mu bubona avuga nka MVP w'uyu mwaka muri ekipe ya Rayon Sports Ndayishimiye Richard utaragaragaye ku mukino batsinzwemo kuri penalty n'ikipe ya APR FC bagatwagwa igikombe cy'amahoro ni umukino ufite icyo usobanuye by'umwihariko reka tumanze twinjiye muri camp ni ikipe ya Rayon Sports yinjiye muri camp ku munsi wo ku cyumweru nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya APR FC bo nta karuhuko bakoze ahubwo ku munsi wo ku cyumweru bahise bajya mu myitozo ndetse bahita baninjira muri camp ubuyobozi bwagerageje kubasura ndetse bunabemerera prime iremereye cyane kuri uyu mukino yuko nibaramuka batsinze uyu mukino ikipe ya Rayon Sports baza kubona prime iremereye prime bivuga ko yikubye ku nshuro zigera kuri enye ni ikipe ya Rayon Sports yo noneho ko mu bakinnyi bagiye muri camp cyangwa se abakinnyi bagerageje kujya muri camp havuyemo umusore witwa Ramazan Chimanga Chirimbi hinjiramo uwitwa Ndayishimiye Richard kugira ngo abakinnyi ubundi bagaragaye kuri mukino batsinzwemo n'ikipe ya APR FC n'ubundi nabo ngabo bagihari usibye uwo mukinnyi w'umukongomani Ramazan Chimanga Chirimbi wagize ikibazo muri mukino ndetse byanatumye asohokamo ku munota wa 73 hinjiramo Emery Bayisenge wajemo amusimbe gusa umukinnyi washaka gukina uyu mukino ariko umutoza hari ingingo amaze kumenya uburyo ahagaze aravuga ati kabisa ntabwo uramera neza niyo mpamvu yahisemo kuba yamudropinga mu banyamahanga batari kuri uyu mukino akinjizamo uyu murundi Ndayishimiye Richard ikipe ya Rayon Sports igiye gukina uyu mukino ibizi neza ko ikipe ya Kiyovu iri imbere mu kijyanye n'amanota ko baranganya amanota 51 kuri 51 ariko ikipe ya Kiyovu izigamye ibitego byinshi ibitego bigera kuri 14 mu gihe ikipe ya Rayon Sports izigamye ku bitego bigera ku 8 icyo kintu kikwereka ko hakirimo different ari nacyo kiri gutuma ikipe ya Kiyovu Sport ijya ku mwanya w'imbere ikipe ya Rayon Sports ishobora gutakaza uyu mukino hakaba hasigaye game imwe iyo game imwe niyo yadisida ikipe ya Kiyovu kuko iramutse itakaje no mukino byahita bijya mu mibare minini ya Kiyovu ko Kiyovu yo yabivuga ati tunganye cyangwa se dutsinde turahita tuba aba kabiri cyangwa se bikaba bisaba ikipe ya Rayon Sports kuba yatsinda ariko ikipe ya Rayon Sports iramutse inganyije cyangwa se igatsinda uyu mukino amahirwe menshi n'undi yaba ari yafite ko yabisaba kunganya cyangwa gutsinda urukumva rero ko ari umukino ukomeye gusa no mukino ikipe ya Bugesera yakaniye cyane kuko ugiye kureba mu mikino imaze igihe ikina n'ikipe ya Rayon Sports ikipe ya Bugesera yagerageje kugenda yikaza cyane murabyibuka umukino ubanza wa Fazari mu karere ka Bugesera ikipe ya Bugesera itsinda ikipe ya Rayon Sports ibitego 2-1 murabyibuka umukino umutoza wa Bugesera na none yatangaje byinshi bigiye bitandukanye murabizi neza ko ikipe ya Bugesera yagerageje kugenda yikamata ku makipe agiye atandukanye ndetse n'umukino by'umwihariko ikipe ya Bugesera nayo nubwo twavuga ngo ntabwo iri muri forume nyuma komeza kugenda itsindirwa mu rugo ariko umukino heruka kuwutsindira i Kigali itsinda ikipe ya Police FC urumva neza ko ni ikipe ya Bugesera nayo utavuga ko iri underdog ni ikipe ya Bugesera ikindi cya kabiri ikunda gukanira cyane ikipe ya Rayon Sports mu mikino yose bagiye guhuriramo ari nacyo kintu abantu barimo baratekereza bavuga ati Bugesera yo nta kintu ifite cyo kurwana nacyo ahubwo yari irashaka imyanya myiza kugiye no kureba ku rutonde rw'agateganyo Rwanda Premier League irushwa amanota 2 n'ikipe ya 8 kugira ngo nayo izinje muri ya makipe azahabwa kuri miliyoni zigera kuri
za miliyoni bazagabana kuko ikipe ya nyuma izafata miliyoni 10, ikipe ya munani izafata miliyoni 10, nayo ishaka kwinjira muri ayo makipe. Ni ikipe ya Bugesera ibizi neza kuri yamutsinze umukino, nayo yahita yisova igahita ikura ikipe ya munani ariyo Musanze FC, igahita ifata uwo mwanya kugira ngo nayo izafate kuri ayo mafaranga. Urumva neza ko ari umukino usobanuye byinshi kuri ekipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Bugesera Sport ya Bugesera Football Club. Tukiri aho rero, ikipe ya Rayon Sport hajya havugwa abakinnyi bashobora kuza kubanzamo. Hari nabo nagerageje kugenda nkurura, urebye kuri 11 bari babanjemo kurandi ikipe ya APR ikina n'ikipe ya Rayon Sport, n'undi nta kintu kiri buze guhinduka usibye umusoni bita Faustin Kaupizalo, n'undi utaragize match nziza, n'undi uri buze kuba yatanga umwanya kuri nimero 6 kaza guhereza umwanya Ndayishimiye Richard. Ubwo mwizamu ni Kwizera Olivier nyuma yuko yakoze amabara kuri derby, ariko birana ibintu bibaho, ni ibintu byo umuntu ashobora kuba yakora kumva, umuntu ashobora kuba yabyukiye ibumoso akaza karata penalty, dore ko n'amakuru anavuga yuko mu bakinnyi bari gutera penalty nawe yari arimo. Urumva rero ni ikintu navuga kiri buze kuba kitoroshye ku ruhande rwe, ariko nanone ni umukinnyi mukuru, ni umukinnyi ubanza nk'ikipe nkuru y'igihugu, n'undi ni umukinnyi ushobora kuba yagaruka ndetse akanagaruka ari gukora byiza kurusha. Ni Kwizera Olivier mu izamu, kuri kabiri n'ubundi ni Kabange, kuri gatatu araza kuba afite umusore Garijuru Eri, nawe wongeye kugaruka nyuma yuko nkura mukino bivuga ko yari yagize ikibazo cy'imvune ndetse yari arimo kuribwa cyane. Muri central defense n'ubundi ni Emery ndetse n'ubita Yusuf Diagne kapiteni. Kuri gatandatu araza kuba hagarutse Ndayishimiye Richard, ku munani araza kuba hari Bigirimana Abedi, imbere yiwe hari Tony Kitoga, uruhande rumwe ruri gucaho Aziz Bassane, urundi ruhande ruri gucaho uwitwa Atambwe Ngongo Groin. Nabo 11 kabisa bari buze kuba babanzamo habatakisha Ndikumana Asman Garden kabisa. Uyu musore ukomeje kugenda yigaragaza cyane by'umwihariko imbere y'ikipe ya APR FC, kuko mu mikino yose bakiye n'ikipe ya APR FC nta na rimwe atagerageje kuba yanyeganyeza urushundura rw'ikipe ya APR FC. N'ikipe ya Rayon Sport ibizi neza ko gutsinda no mukino hari boost ikomeye ku bakinyi, hari boost ikomeye ku batoza ndetse no mu biganza by'umutoza. Hari ingingo narabizi neza ko aramutse atsinze umukino leta bimwongera amahirwe kuzagumana n'ikipe ya Rayon Sport izasokera u Rwanda mu gihe yaba yabonye umwanya wa kabiri. Urumva neza ko ni ibintu bishoboka, kandi ubona ko buri mutima w'abari wose ariho ushingiye kuri uyu mukino. Ikipe ya Rayon Sport irimo iratekereza uburyo umwaka utaha yazagerageza kureba uburyo yaba ari ekipe ikomeye, ekipe kompeta, ku buryo twazabona Rayon Sport itandukanye n'ingi. Wabyumva mu biganiro na Perezida Amurenzi Abdallah akomeze kugenda agirana n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, by'umwihariko mwanya ikiganiro nyuma yuko batsinzwe kuri derby bacishije ku rubuga rwabo kuri YouTube, ku rubuga rwayo rwa Rayon Sport. Barabitangaje, umuyobozi Abdallah abigarukaho avuga ko bagomba kubaka ikipe ya Rayon Sport ikomeye igomba kuzatana mu marushanwa agiye atandukanye. Nuko bimeze gusa n'ubundi reka nkubwira ati we kora subscribe kugira ngo njye nkuzana amakuru ajya remereye, dore tugiye kwinjira mu gihe cya Mercato, amakipe abashyushye kabisa, abakinnyi baba bagiye kugenda, amakuru bagiye kugenda azamuka, turi mu bantu kabisa bayamenya bwa mbere. Icyo usabwa n'ubundi kugira ngo nawe uzabe muri abo ba mbere bayamenya ni ukumanza ukareba neza niba waramaze kuba wakora subscribe, ukibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Nkubwira ati ibiganiro bya The Sport Move nakagaruka. Ciao ciao.